Ibega tukubana rwe kwithira gwatanite na twike mubango jankatha cietu ngakugwata ugeni ana twita na mbere kuthia tukiaraniria ne kurunkatha ndene county cietu gutigira atinja cietu ni gweta na mbere kuthirigia ukira na nitugukiria mwana mwari na nja ni gweta na mbere kuthirikia ire ciagirite ni ntumwekuru nwe gitugende ne anja yawe utukubana rwe ande na mugeni wakwa wa mwanya ore withirite ciacene gwa kagita gaka nene no nethirite akithithia mantu jangi ja maingi ari nkatha ya mwekuru ne na wari ne bwawe mantu jaretite na mbere kuthira akithithia ndene kinya kaunti yetu ya Meru no teonge ni Arima Mucheke. Karibu sana ke mubango jankatha cietu tukubona arua. Ibwega sana makena. Ibwega nyana tubongwa ta ugeni tukwe na arua na ampambirie na kueleza Meru uni ndio uni mbita wa Halima Muthoni Mucheke ndi mwari wa the late Haji Yusuf Musa Mucheke na mami okweta wa Time Karimu Mucheke. Aja igwetu nyonchiariri lakini nyombere okona aria nyombe kwa uni ndomerete Meru town ndathoma Meru primary ndauma undeta St Mary's Igoji ndauma undeta St Angelas lakini ndeskuru nau ndombere kuona kathina ndiku kwe my sister wakwire ndaigwa ntumba gwita kuraja kairi ndaja kuthiriria form 6 ya Meru na kumirau murungu na ntetherie ndikuthirio rio ndombere kwandikwa kidogo ndi mwarimu ndaitana na ndachoka ndaandikwa ki administration as a district officer ndaitire ngugi later ndetire ndathoma ndathithia degree ndathoma University of Nairobi na ndachoka ndaja kuthithia masters aja Kemu University. Nene nkatha yetu tukubana arua ora twina we muke mubango jankatha cietu na no ithiro kerania natwi na twanete tuthithire mubango jankatha cietu kwa Arima Mucheke ni no turi ni ketu myo kona studio yetu tukamutheja na arua ere mwanya na tuthiuruka gutigira ati ekurubara ni nkatha na ne bethirite bakiringithia migongo ya antu na nkuruki antu bangi ni tucemani nabo na rebethagira bari Arima utwira ura wathomire nyumene kwi mwaronya kwa wetirwe wona uchokere Meru gutumike withira uchokera ni kendo tetheria bangi ukira kana nimbi Meru ntachokere gitare windajire ndagurwa letare ndachokerete Meru githomone lakini ndenderere na maisha jako ndingugine ndagurwa ndeta ndatura Eldoret ndakanyanje kono but mbaya mukuro kono mbire kukua 2013 2003 orairwe na akora Nairobi na untu huyu ntupenda kwariria muno nturi muwi we siasa ne antu benda go take advantage ya mantu na kwaria mantu reja tire na kugeria kuthukiria mtu rietwa mukuro kwa kuragwa ikwagire kachakacha no ntu family ne na ndaguri ibathugana yende na into bibingi baringi endo tunya na ndi bageria kugeria go fix kuga ngan involved lakini murungu nawe atirejanki bano tubaraba oraire mukuro kwa ni bagwatirwe na babungwa ibathirie gamba high court na bomba kubungwa kwa ure mwana onaga anasiasa bamwe bakenda kugeria kukuinyeria nthi bakageria kuga noraire mukuru oni mukuro kwa norairwe na baba muraire babungirwe na nyoka enda kuthingatira nontu magamba jati jethero je withone ibabungirwe na nyama gamba njoka nkera baraba kugeria kuthwania no batumire bou kumpinyeria nkabera igambara madarite ingagwa ukeja kuigwa we no ntutabu no uchumerio kugora wije lakini okinte kwenda kudwela najo muno lakini yankwenda kugweta no ntude siasa ne I'm active ndeke siasa actively na antu ibendaga kuchwa ura bomba kukuchiria nthi na uni kauga taje uja tinkuchiria nthi guru antu ibagera ya manto amenye muno jajo mbo kukuchiria nthi especially uwa we mwekuru kugerio kuinyeria na imbetherwa ndi very strong no tute kira kinkirite kwa gatoro mama gabwega na inyabakaria baraia na ngerora bakuga kana teba lakini pedelea gabwega ntaka ndi issues na ntezi na no tu nkorwe kwa in my heart taka ndi muntu itamao kwenda ito bibingi na nyara onze bitirite ngugi ntezero ndi na nkorwe iwe kwenda kuthaia ko wimbiga wanganiri na ntaka toro atengu chwa into kenda tonga pendaga kila nkona mpombe kuthringushana community ndio tonya siasa ne 2013 tombere kuona but fortunately indaonere ngugi county ne serikali nere anthiru indaitere ngugiku na towards the end we indathukanire na serikali
na tombochwa county thirikari kuthai nda campaignera gavana wetu Kiraito na nda campaignera thirikari ya Jubilee na kumira uno ndombire kwewa ngugi ndi thirikari ya Jubilee kuma national mwanka baraba onde barungi itene gavana Kiraito Senator Linturi na Mheshimiwa Kajuju ibombire on support na bagwatanite na deputy president ndomba kwewa nomination na ndikuita na ndimbithero ndi bunge mwaka jwa mbere na jwa iri ndagarire ku settle Nairobi na ndauga ndamba ku settle ngachokera nande menyote umba kuuga gotethia antu mbere witethia you have to mwanka ithiro ina nja mwanka ithiro ina ngari ndauga mwanka mpambe settle kwembije nani nchokere this year January ndejire ndambire ku tugwatanirite na Nation Media menya unita kandi na eni kiti oni andi nominated ndina mbecha ntengeri ko imwanka ngeria gwitanira ngwina stakeholders bange kenda mpomba kukinyira antu na gutethia tweja nchuite urini ngwanditete mbecha ciakwa ndachoka ndachwa stakeholders antu banothimenti barabe na wendi bobwega bomba kwithirwa bagintethairie twa sponsor schools around Nothimenti na itombire kubaikairia newspaper every Monday na ni thairwa ina past papers ko iba kumba ku revise tukenba encourage abathoma na kenda bomba ku improve grades ciao na the same issue we mathomo mwaka jujite ikwenda kugeria kuona kathara kuona stakeholders babengi nkuruki bara bakethro bakiendaga gutetheria tumbe kuthithia skuru chonde cha Nothimenti chithiro ichikuona gazeti yeu chikethro iba kumba ku aritwa iba kumba ku revise na iba kuona nya past papers chikabatethia bunge na ndi bunge indombere itwathitherie kundi getu turekuru kibwiga gigitwa Inua Mama Jenga Taifa tukuthithia kundi kiria i merry go round yetu aratumba kwithirwa mwicho mweri tugwitaga antu twinde tukareta amwe tukuuga nandi tukariungire kurubana tukarania mbecha tukariungire kurubana wathithe miringiro thithia wanturene lakini andi tukuuga tanari bejire na aja July rira bejire Meru bandetere 1 million 1 million ira ndona ikundi bingi ndona etingana ndeta ndachuira kaire 1 million ingi ndaromba stakeholders antu bawendi wega ba Nothimenti bampa million ingi imwe chia million ijiri chiko million ijiri ndombere ku nenkera ikundi 40 ogikundi ndanekera 50,000 na ikundi biu ndatargetete ikundi bya table banking nontu bije table banking ne kuraya mbecha so far ne ukairie kuru so far we ikundi bi kwaraniria nabyo na bakambira iba kuthithia bwega bamwenda baere 50 kwi gikundi kimwe kiari na mbecha ciao 22,000 iu chia 77 thai tukarinde kuroja na riu ria July iu merio ire kurukite thai barimbira gikundi kiao kina ngirie gana 5 ko antu bakamenya kutumira table banking especially baraba kuthithia tu biashara twao kidogo kidogo no bombe okuria mbecha na bakomba kwithirwa bakithithia mantu manene nyankuruki ni wega sana arima nawe na mantu nya mengi jara gwitiga na mbere utigere kuru ni bagukira na kinyana na ucoke kanyuma nini utira ni hatere mukuru waku na kwire na ekuru bengi nene nja cietu na ndene matura yetu rira muntu agutigwo ni mukuru amenya gukwa tuni botigo bakainyirika muno rimwe bakaumanje bethirite bari bakengwa bathugumite into bibingi na bakite nje ciao ntie na tawikira ekuru ba muthemba jwa kunya utuko banaru na nkuru kinyana betu bari actually ambugire dwell into the story so much uni mukuru kwa gukwa indonere thina lakini kuringana na ngugire ndare indatethekere na batombere ontunye intora baringirigire ontunye into byakwa lakini nontu ndatura ona gukua Rift Valley igitara clashes indonere mutino ndairo nyomba ndikwiro nyomba na ndikonora kwa untu kwa kari ndamwa guchoka uchwangu gingi cha kuita iro riu ndumire nao athaisu nitakanda engerwe nao lakini nyomba of course ikuithwa ndaumire nao thundi nyomba Eldoret town iu yaithirwe yari a village buntu weta wa Tarbo ino ndaithirwe nyomba na de orambire kuru bangi especially kuru ntigwa kiambere ana baku rira mukuru akwire kintu kiro tigiri ne ana
na gintu kiria bati kumenyera ni ana bakwa batigirwe we banini muno umwari na miaka 6 ungi ari na miaka 8 lakini amwe na buu indachiumiririe mwangathaia na bakwa bo baire bathirite university ngugibochwa kira mpumba kwira ekuru gukorwo airwa butonyana na mantu maingi mantu anchobi mantu jarume kira kiumba kuthithia ugwe guchika kimurungu no kariana baku na guchumio geita ngugi utibati gwetera wija kuthaganwa nontu ndeguru nete gwitike kwi muntu wena mbecha cia kunenkeria ugwe ukari utiguchitira kira ekuru babati kuthithia igwita ngugi kwa bidii oni kuma mukuru kwa rakwani na mwangatha ichi imiaka mbuga 16 ithiri 2 to now maybe you can calculate na oni mbugaga ngai no munene na no mwega nontu ntachitejaniria inchioma iria na ngugi ciakwa na inya mwanka unkinyete tukwena arua lakini ngoga ibwa kanya ge family yakwa muno mami okwa nontu nyewe na tugwatirite muno anene muno na gututethia kimantu amengi arandagirwa my mother no mbite ku come in inya my sisters no bangwataira lakini murungu nawe ekethwa akwete inyankuruki na arima igiteneri no thirite okithiuruka wetethaire yana ndine maskuru no ambirite kairi gikundi kingi giotetherie kuru mbere twethe tukiarire kirie kuru ana ni mubango jiri kujungi wina ju no tegerete muno mantu ya kithomo ni kwenda improve grade ira benayo kana ni mbiongo guthiri uran kwenda ndenda kuona kithomo ndene no thimenti nkona improvement na change ntetekaya no twithwe twe perform abo na beto te akabariti ikwithirwa na ndimbuga batena motisha ko kira mpenda muno no tukona gitonya maskuru inkwenda na beto ba motivated na bamenya kombika na muntu uti watumba gukinya bunga kena agetikaya no akinya oni mbetikiti na bakwa bathomete bakinya uthai bare umana kuthia masters na inya ungi agatonya very soon na mbetikiti no imba motivator karanki be encourage ankibera it's possible it's doable yani kombika no uthithie ekethera bangi iba kuthithia nikiti ugwe ko impenda ko encourage ana nini kenda bamenya bombika ontu burambije ana muno bakuraga mantu bo mantu jara bakona na jara bakwigwa na jara bakara bakirikana gwa ko wike tumi ukona nkenda gutonyana na aritwa na bonge nabo batwita aja kwetu nandi agwetu ana betu bara baingi kwi bara batere skuru batathoma na inya bono nkugeria bono raba gatetheka kwi ngugichionekana guntu takatar na ingeretie lakini ukaja kukana complications bakaga mbesha cia kupasuji no tukwembecha chitagwa ni agent na ndenda uge nyabo inkwenda kubashughulikira nkithithia fundraiser jinko bachwira mbecha ikenda bithwa ndina revolving fund mbecha ciao cia kuthiuruka ndagutethia ugo weta gwita ngugi ethra Qatar kana nara orete ngugi na uome ukarea mbecha ile orirwe gwita kenda na chichumba wikiongi mujui mubango ni na juna thaka nyingi maithai ichijokite passports achieterete akimbo na mbecha cia kwanjirio baikia batatha wes kwinya we witite Jumatatu iji na no ni ndachwire laini na ngachiumia inkwenda guchiomeria na beto na nkiba encourage na nyeba batathomere mbera ngugi bakona na bangi nabo tababa twina thaka cietu bangi bara bathambia ngari ona bakithambia ngari bekutharuje ibakuririte machines cia kumba kwithirwa na ari bakathambia ngari na tumashini tuto kuthambia ngari ndina twi kuminka mbo banekera tariki 4 riu ndina kiatho giekuru actually ya empower ekuru lakini ndauga no ntunteka nkwenda gutiga ana babetu babethi nkwenda nyabo bethro betetheka ongi nkinwa akina mama no nkwinwa inyana betu na ndingurite machines yu bakomba kwithro bena ngairwa ntukwiu na inya insosete for mekos inchuite mekos no ntunkumenya nya ababa kurakura kwibomba kwithro bakianga ikagwito kuna nko ande na nwene ura kuthuki ntukwiu no kona kathita ne wire ekethra mije makana ura kathita ya karimbere tena rujiro ni kwa mantu ja climate change i reality ko itukwenda kuona ura tumba gutethania antu betu bagokira na bongi na bitu kwenda kuona antu betu batige gweta ira kuthaganwa samaki
turenda antu betu baigwataire Gikuyu bebongwa na kwina gikundi kikinu kiinua no kyo wina kyo ntarikinya kana ni mbiongwa tarikinya uthithitie ka wina foundation ingi uthithitie kana no untu obura bwambirite bureku na ndi ntukwira ungukwira ntukwira inua mama ndikunenganira mbechi ndaonere 1 million dogera another 1 million chia 2 million ndikunengera ikundi 40 ngiri 50 inda realize ikundi bingi bya registered no tikyo byomba kuona ndauga na ndenda kuthithia fundraiser mbachwirire mbonekira bomba kuona tukaba uplift no ndonere ikundi byo tigara bingi ironde trend aria na deputy president etikiria kwija na twa seti ntuko tarikinya atwija kuthithia rambe ira yomba kugeria utetheria bingi byatigarire na kiri kundi bi ni kundi bya muthemba juri ko withirite bwejukia kana ni kurubara baciandikithitie kiri kundi uweta wejoka ya matorene kana ni mubango juri ko juu mbere ndatagetete bya table banking nontu ibyo mbonete bikuranga ya mbesha lakini kwe bangi bejere bambira bo batithia table banking bena nichiao barugaga kwena ikundi barithagia kwena ikundi mwanya na ndona na ndika ingire bamwe amiezi open ibeje bonze ibeje bachiandikithia tariki 4 kuringana na ward chiao bathia guchiandikithia mbitembone ngugire baita mbechire ikedrwa chionekete tumbe kugaire ikundi bionze na igiteneri ni gwe nominated MP na niko itara mbere ndena mero ko twina nominated MP MCA twamenyerie no tutete twina nominated MP kire mbunge nene na gikeno gikinene nikwithira ati ni mwekuru itenerire uthuritwe na kwithira ari we kionereria itara mbere ni mubango juri kwina juu we nominated MP ni gutetheria miru betu na njireri kuna gutigira ati ritwa rini rigweta na mbere gukira kwithira kinya thirikari ni kona kwina gitumi giteta giki kutheka Kenya no nteresha miru nande no warrior makena thank you for the question ndina mibango mingi nure mibango era mingi itikinyarika itina mbesha mibango era ya ikiongo gyakwa itikakwa itina mbesha buruburu tebete cha CDF kana changafu oni kiumbe mucharene jakwa nataka inyanyu no twa mahitaji jau jange okuwange kwira nyomba ngari na of course mantu bokwira kathina naja taka jutherwa jongani ou kutumira ke mantu jau jonde lakini no nturande nani inchitirite kuona ora popote thania na antu betu nikio tumi nkuchitie njara kwa niki antu bawendi wega na inyatha ikiathone giki into bigo kwigwa ngurite taka ngurite na mbeca ciakwa ndeninka imbeca cia antu baba ingi bara wendete gutu support meindo mbete muno na ntonyete mpandikite barwa ndabera ndina kiatho giki na inkuona antu bena wendi bwa guntethia na ibaumirite guntethia na inyana bungene na no tunani mbikana yangugi kurubangi wenza sekuru ake da ina ndinya kuru na arume bonde ibeika yangu gyo mtu ena kiatho kia wambira ingera yaura mpumba na kanini gakwa ngabaikia ngugi na ndinya ninkuigwa ibachokeretie njara no tuiba kunenkeria na imbichi nya kiume kigitite bakombo mpagantu kenda tukwira tumba kwithira twina gantu karaga kompote ikundi bi na tayari interview ngokwira ingurite machine uche kuthambia ngari ngurite dryer cha salons kwibawe na salons na bati dryers already by identified kabanenkera ingurite kugura nchagira hii modern icio skuma nganenkera nzakainkai na utauni na mnyame ya buri ya kwirira barabenda ya sweets ba kaya mpempe bakomba kwithiro bakewa nyame ya buri nire wona unyomba na into bibinge mono impombite tayari go sauce ndinabyo na tukubikethro video na bakethro bakine nkairo kyathone ko ugitikino ugitithagira kina mbeca nigwe wengwa ucitirite iri ningwa citirite nonto of course inya kwe wangu giu ekethra ntu betu batendere u support Jubilee taka Jubilee ringiona ite bona ngugi ko nonto inya ntu betu na bwa support Jubilee inya ni inkuigwa ndina wendi bakwithro inya ni ngiba support kenda at least bona need na bona murio jo kwithriba support ite
kiama na uko kwethira imwe kuru bwimbungene bwi gikundi gekuru kugwatanirite tiye ni miswandere kubukona ne batere kuthia kuru gutigira ati ni butetheria na betu bari nene matora jetu na nkuruki kinye kuru bara baticiumba muno nterira kuthirite kunyarite muno na ndi okay eta mantune ja area zire nyarite no rigitwinya governor akiaria mantu ja irio na actually nya governor ra promise reuga ndene miaka ingi ithatu na gwitikia kuringana na ingwitikia nyani onto kuringana na ngugi iria enjite nduji governor wetu imuriti ngugi na ingwitikia ruji ruru by the time twikinya kura ingi eri nyingi nguruki kethro iki ona ruji rwa kunywa na rwa kurima ko ndi na imani bakethro bathirite thineu na mantu ja miswada bunge actually thinera muno tukuona thai inyiritia Kenya ni mantu ja cancer cancer ni ete tijethra disaster kana inya igintu ikithuku nguruki no tuibu kona itanarua ngokwirite ngukaritigania ndauma mathikone ja muntu turitana we bunge akwite ni cancer na cancer ichiringire muno na inya no tubo apart from miswada rere bunge ratu supportete erwarwa iko miswada jwareti imuchore okwa na ndombo ju support muno okumana na mantu ja cancer na kwina miswada engi na kwina antu baraba chitirite buruburu togeria ata miswada jira ja Catherine Waruguru au kaka cancer ye declared national disaster inyajo no da supportere na isupportaga muno miswada ire kuretwa nkiona ga Buruni kufa antu betu kana nire kuringithia antu betu mpumba kwithwa ngi support unini ngwa indare na mantu ja Kemero area managers ikware na inborete kiuria no nto ndendete kukia mswada ndona ijo ikitwe imweshimwe to Murungara lakini ndorite kiuria no nto bakwithirwa mwaka ja 2016 PS wa internal security na ugite ibasetete aside mbecha cia kuriaga village elders na ndiko calculate mbecha iria indonere village elder bati kwithirwa kira kwa ngiri 5 mweri na indorire kiuria kiu bunge ikirabati kwanza Jumatatu iji kwa uwe kera minister keja kwanza Jumatatu nkomba kwithirwa ngikomenyekitana babwe bumenye ethira mbecha iu ikoneka na mbecha YouTube ko bakinyira lakini mantu jareo na inyano ngochwire newspaper cutting eu kenda weja kuira Ameru mantu jaratu kwareria imantu jareo na muno igitenere ni ntu we mwekuru withirite okithiuruka ntere ni ingi na ndene county ingi tiye ni mbio kona ndene county cietu ni tubatere kuthia twithithia gukiria ekuru na nkuruki mwana mwani nturira mwekuru kirire njewe kwithire giukira na mwana mwari okira ona kinyenda kacietu igokira ni nturira mtu anjuke mwari wena kithomo kira kiagirite njewe igokira imana kimantu ja gukiria nja cietu kia mbere of course mwankana bathome ana bathoma au gukiria nja no gukiria mugongo no nto nja yokirire of course nya mugongo jokukira na ikyo tumio kuona nyama tutajamwe jara tukuthithia na bunge nya thirikari county no mpenda okaranki michoka iria nkatho no nto nya rua indironere bakigeria mantu ja agriculture kwigwa kuthithia na okitaka bandite nimbeja kubareria bati mwaka mention of nondori ndokwira taka ndina kiti ya kuthithia anything lakini of course mantu jaraja kuthitho positive imwankanja gwirirwe nonto ibija nto beto bakagunika tabarabara yetu mate makena bugote ja ukairi mbere teitika kuura kana inya rimwe zero ena gavana agutonya nombere gutukira kabro ukona igeta mwanka igeta kumira na bakina kavita kou thirikari county uni nkona ngugire gwita town mutindwa nkona kwina difference muno na nkwenda kwira antu betu boma area tongeria bagetera baka patient timo tongeria ke tonyo bisi runene na kuro antu betu iba patient norerie mantu jampara mbonete inya aishuma bambe bangitwe nabo mbegi tu bake ariria mantu ja mpara orachi chiringithitie ile chao raim na aririe mantu jake yaki na mutunga na aririe mantu ja Jatigania West na inyaka bya bimbi hitwa kiariria mantu Jatigania West Jatigania East na mheshimiwa wao wabore
rindi kiri inyawe mbigitwa kiariria mantu jampara buri na imbije imantu ja gutegerwo thirikari jau ntatonyana na njo muno no tumbije atongere wau bonthe imbigitwe bakigwatira na bakijariria na no ntukwariria mantu ja tauni especially ya tauni gwetu no thimenti kwina antu babaingi small communities babaingi barabojurene ntu tauni ne tauni cosmopolitan enti yo go no minute MP antu kuthire gutigira ati kundi bibi minority bibi ochioneka bibi ni bigota nambere kuthia bigiukira kana bigugitaritu ibwega oni kigutethia kwakwa na nita unku gutethia kundi biekuru bibi andikire bibi atigarire tukwirekaga mbitite through na indingirite most of the leaders imbaringirite thimuthai nkiberaga na ndibeje fourth ingwitikia na ndibeshira tukona bakomba kuona na ikundi bila bingi by the way abiungene aja tungene ikundi bina ntikwira tribe mo imwe lakini kabila chonde ile taunine ichi included na ba ikundine na ibambire bashwite nyabo bakeja urampendo kwira ntikwenda woni kwithwa ndi muntu ngitethia mbugate woi mukabira kana woi mbi ndenda gutega no ndini na twinde turi amwe na ria turi aja Meru kira kionde kikwija kiumba gutethia antu betu antu bamiru menya bobo tarirwa ku bare antu bamiru utumba kuga wa titetheka no tu mukabira onge kana wa titetheka ka wa tetheka bonde ikundi bionde mbugite ibieje bichiandikithie kira gikoneka tumbe kwithira twibagaira ko tutupatere kuja tutibatikura tukibathura na inyabe ndikuga baraba kwenda umbrella indugire iba bagatega ati nuka na wo bunga kibona muturoti na umbrella kana ora wina yo enziru bakamwandika na kairi nya ndakaiza mbaya ngari iba ungene takaomba kugati kikundi kiu kianza kachiamiro wake iba ungene ni bwega sana twirikire mubango ni Jonkatha cietu tukubana arua uithirite siasa ne kwa igita waciari nwanja ya musiasa na gwe ngonto bu itika bwendene yaku kwithira we musiasa na we mwikoro mwana mware kwithira wina ndamu iwe siasa ndene yako tijue na mubango juri comment ni siasa ibwega makena na tubakiuria kiu ouga uningi ciarwa nje mucheke unini mwana mugwanja ini 7th born family mucheke na ndethire mucheke siasene oni ntamumenya na ngugingi biashara era ndamuonaga akithithia kuma rukire mwankogoro isiasa mami okwana ibari na mukawa my mother wendo na agita ngore ngugiria nyingi lakini my father mostly ndo na agitinda o mantu ne siasa na inya oni ni ngoita kanda gwatirwo ichio no ntuinya kethwa ndingugithe ingi siasa bano siasa kwao na kimibango ira ndinayo mbere thaiji uti mibango ndinayo uruguru no ti ndirathugania kira kuthithia thaiji ikugeria gwempa wantu betu arankomba na arangetira ethra Nairobi eu arankona gantu komba gutethia antu betu ntigwa nthoni nkikeneka nkibaretera kutika na mubango junde thai uti ntumiri yake muthikirie koro na amiru betu bebonde mani ntuni tugutite wino minute MP ndani ya county yetu ya Meru ibwega makena ndenda kwira antu betu banothi especially banothi menti na tutaka ndina inya area ndingiumba ndingita sub county inge kana constituencies ingi gutetheria lakini nkwaraniria na MPs na bara baingi bakombere bakwenda tu mbaikia tugeria kubathithiria antu bakwao ekuru ura nkuthithia nguthiri kundi biekuru bietu kwa witu kwanga na heshimiwa tukomba kuthithia areas ingi tora tukomba kuthithia ura nkuthithia jana movement nkera ikundi bigeria biumere mapema kukinya thainya antu kweu tukainga registration nikenda antu betera munene wetu akeja deputy president ura supportaga ura deputy wa president na ura bijene itaga ngugibwega na inya kwi antu bomba kwaria mantu amaye of course unda kwira inya ni mbaragwa boye utimutongerio te aragwa boye unga umire siasene na mbuge munini wetu wa rais mtu inkoro njega na tumwitaga agatwitika na itumbaga umukinyira na nejite ku tuthira mbeca tutetherie tutha mbeca kumbere bomire kwa wingi
weje tutethanirie na chokerie nkatho stakeholders bonde bara bombite kurungamana natwe igita ritu guchwa mbeche cio tethaniria mbere ibwega sana mbombire kuba mention mbere ibwega ninguchokia nkatho na nyabara ntoba kuweta ngobachokeria nkatho muno. Okay, ni wega sana ni ntoba kuona kanyo keje ke Mubango jo nkatha cietu watwira ni Jumamosi wina kiabu Juma tariki 4 mweri juu kikethirwa kigitoro. Okay, Meru Polytechnic, Meru National Polytechnic. Okay, thank you so much. Une Arima Mucheke uratungwatanirite na wotu kumanarwa ke Mubango jo nkatha cietu nkatha ya Meru rocukiritie kwa igita rinene no kwigwa rugono rwawe getikiria ati kinyara gwita na mbere gwikira inya utukubanarwa na ni bwega we mwekuru nkatha gwita na mbere kwithirwo kia nkatha ya mwekuru ndene anje aku we mwana omwari muno igitenere ana beto bengerete kwithira bakithie kigeranio ni bwega kurutwa atigira ati ni tugwata ana beto mbaru nikenda beto na mbere kwithia bakithia bwega monka ntuko ya njumaine ya kimya twitite watane na nikaire makino matiri ke Mubango jo nkatha cietu na nitite na mbere kwithira tukia kurubana nkatha na gutigira ati ni tukaitigira bire byagirite nene nje cietu.